Ngoba nanikuphi ngempela ngidliswa umfana inyama yembuzi engitshela ukuthi ekhaya kubo kuhlatshiwe. Little did I know ukuthi yebo ekhaya kubo kamfana kuhlatshiwe kodwa kuhlatshwe futhi yazini, hhayi shame. Uyabona lento yokuduma ngokuthanda inyama, ukuduma ngokuthi abantu bakwazi ukuthi uthanda ini, uyokuduma ngokurhala. Hhayi guys, i-wrong, angifuni ukungasho i-wrong. I-wrong. Le ndaba sengiyikhunjuzwa isitori engisithole kuma-D_Ms a couple of weeks ago, and lesi story because sivele seza siyiziqephu eziningi. So I have been struggling ukuthi ngisifunde ngisihlanganise sonke all at once. Ngaze ngasithola-ke isikhathi sokusifunda lesi story. Sangikhumbuza indaba enkulu eyake yangehlela. Hhayi. Hello, sanibonani Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo, lwandle kalola lwezibhekane zona esihambela lekude phezulu. Do join. I'm in my early 20s. I've just started working and I've graduated from a university. Ngiyasebenza manje ngithola ugayi, sobabili la we are young graduates. Well, yena he was not a graduate nje waye matriculant nje. Kodwa ke eyayisebenza kahle at the time ka-Telkom. Umfana wathi nje ekhaya kuhlatshiwe Zandile inyama yembuzi uyayithanda yini? Ngagcina lapho kahle ukudla nje into ethi inyama yembuzi ngisho yasekhaya mayihlatshiwe angidli. Ngagcina lapho kanti umuntu ukhuluma ngokuthi kuhlatshwe nje kuhlatshwe inyama ekhaya kubo ekungafanele idliwe abantu bakubo hhayi futhi yazi guys isitori sanamhlanje it's not about me but nje bengithi angithi halamuzi. Don't forget to like, comment, subscribe and share, and ngicela ningaweqi ama-adverts. Ama-adverts iwona akhulisa i-channel guys. U-YouTube asiboni ukuthi siya-exista ngoba phela angithi u-YouTube uyadayisa ngama-channel wethu nge-content yethu. So if i-content yakhe ingadayisi ingamenzeli imali, nami angikwazi ukuthola imali yedatha ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphinde ngibuye ngiphoste. So ungakhohlwa ukuthi iy'ndaba zethu ziyakhulisa, ziyakhisa, ziyaqwashisa. Kanti-ke uma ngabe unendaba, don't forget, just voice note me. Yabona lezi ezenza ngama-voice notes ave zimnandi, ave zishesha futhi ngivele ngizenze fast ngoba zenza impilo ibe lula. 071 941 941 uma kuwukuthi-ke you don't have a WhatsApp, you can DM me on Facebook, Meaningful Conversation Duduzane Mfeka, or you can also DM me on TikTok. And futhi has come to think of it, lo xamo mfana uke wangifonela early this year. Ngoba phela ngithi mina inamba yami is all over social media because I'm here on YouTube. I'm creating content for you. I'm telling stories for you. I'm podcasting. I'm doing this and that. Kodwa-ke this time around, le ndaba engizonixoxela yona nayo it's around the same context ukuthi asiyekeni ukuhala guys, sihambe sidla siloncela izinto esingazazi ukuthi zikhulunyelwe zathiwani nokuthi ziza namabhadimani. Lalela, umfana omncane la uyangibhalela uthi Malwandle ngicela ungifihle ungavezi ngisho nonwele ngoba umuntu engizokhuluma ngaye usaphila udla anhlamvana and futhi nje uphila ngale ndlela yokuthi nje is even all over social media platforms because phela uwumuntu wamabhizinisi. So kunokwenzeka ukuthi uma uphunyuka nje usho ngisho indawo yalapho sihlala khona uzovele abone ukuthi kusho sengiphi iy'mfihlo zakhe. La Malwandle ngingumfanyana ona-22 years old, ngise-tertiary, ngenza unyaka wami wokuqala ezifundweni ze-engineering. Uma ngenza le engineering ngiyenza ngenkani. Ekhaya bebethi nje kufanele mina ngiyokwenza i-accounting because ekhaya kunamabhizinisi. Amabhizinisi asekhaya-ke sinawo kanjani na? Ubhuti wami uyisiqumama, unezimali ezingasukumi phansi. Ngikhuleke nje-ke mina-ke nje ngiyintandokazi kabhuti vele ngiyi-last born ekhaya. Ubhuti-ke yena u-number 2. Lo amlamayo sewadlula emhlabeni, u-number 2, and then bese kuba intombazana, amantombazana awu-2 phakathi, then mina ngibe last born. So ngiyilento yokuthi-ke njengoba kuyimina ngedwa ngiyi-last born, ubhuti lo omdala ayemlama washona ungikhonze ngale ndlela ukuthi mina nje ngifunde ukudrive ngina-9 years, ubhuti bengibekela iy'camelo, ngidrive imoto yakhe. Yabona nje si-close ngazi ukuthi ubaba wami, ubaba-ke asinaye-ke Malwandle, sekukhona uma kuphela ekhaya. Ubhuti uniyisiqumama unyaka nonyaka unebhizinisi elisha nini uthi ungazelele kuthiwa hhayi ubhuti usene-night club, uthi ungazelele hhayi ubhuti usethenga ama-truck. Uthi nje maningi amabhizinisi kabhuti, amanye angiwazi ukuthi amayelana nani kodwa nje maningi amabhizinisi kabhuti. Kodwa-ke agqamile emabhizinisini akhe amabhusha.
Hhayi-ke amabhusha-ke shem, hhayi ubulacalaca akhona all over and amabhusha wakhe nje adayisa ngisho izinyama la ko-social media. Izigaxa ngezigaxa zezinyama ezidayiswa ngama-packs. Inyama yabhuti nje ishibhile, is very affordable unalama-packs, family packs lawa okuvele kuthiwe brisket 5 kg, kuthiwe wors. Hey! So give away izindaba. Okay, kodwa nje okusalayo-ke ubhuti uyadayisa. Uthi angifuni-ke ukubathusa abantu, le nyama ayidayisayo i-right. Kodwa-ke indaba naye. Ubhuti mina angimazi ukuthi amabhizinisi uqubuke kanjani. All along bengingazi up until manje sengikhula ngiba mdala, izinto ngizibona, ngibuka ko-YouTube, ngibuka ama-channel afana nawakho Malwandle, ngibuka namanye ama-channel akhuluma ngezithwalo nayo yonke leyo into leyo. Kunomkhuba-ke ubhuti ayewenza kudala engake ngambamba futhi ewenza ngisemncane ngingako-understand impilo ukuthi kwenzakalani. Angikwazanga ukuhlanganisa at the time ukuthi kahle kahle yini le engayibona ngamehlo ami ekwakungafanele ngiyibone. Ubhuti uthi Malwandle, ubhuti wami all along benomuzi thina esingawazi. Lo muzi esingawazi somewhere endaweni esemakhaya. Kulo muzi lo kunemfuyo and mukhulu lo muzi, akuhlali umuntu kona, akugadi umuntu kona. It happened ukuthi one silly day wahamba waya nami kuloya muzi loya, mina ngangingazi ukuthi siyaphi, ngathi uyangikhipha njengoba vele ujwayele ukungidodosa ngispoil, ahambe nami athini, ngibiza nje ngomfana wakhe, kangangokuthi abangani bakhe abaningi bazi ukuthi they don't know ukuthi is my younger brother. I'm his younger brother. Actually they think ukuthi ngiyingane yakhe ngoba nje uthi mfana wami, abangazi akabachazeli isitori esiningi. Uthi ngelinye ilanga akangithatha ngise kulo muzi, masifika la kulo muzi uthi akazi naye ukuthi kwakwenzakaleni ukuthi azamuse lapha ngoba waya kwakanye lapha waqala wagcina. Uthi mebefika la kulo muzi, umuzi fully furnished, unayo yonke inhlobo ye-furniture ongayicabanga, makamero a-fully furnished mahle. Uthi at the time le nto yenzeka mhlampe I was around 8-9 ngoba ubhuti kade kaqala ukuceba-ke. Hhayi umuzi fully furnished, uthi ngisho ifriji lakhona ligcwele nokudla, ngazi ukuthi kuhlala abantu kodwa akuhlali. I've realized now ukuthi loya muzi awuhlali muntu. I didn't know ukuthi ikabani la esiletha khona. Okusho ukuthi ubhuti wayezokwenza lento ayizoyenza, uthi akazi noma wakhohlwa yini ukuthi wayehamba nami ngalelo langa or kwenzakalani. Kodwa into eyenzeka ukuthi abalalanga kulowo muzi, kodwa bafika nje ilanga selithambeme. Lo muzi lo kwenye kwamanye nje amafamu angekho kude nasekhaya kubo la behlala khona. Bafika ilanga selithambeme, bahlala-ke bavula i-TV, badlala ama-games, ubhuti wenza ukudla, badla kanjani, wa-order izinto ezimnandi, badla kanjeya, wamtotosa as usual. Uthi into engayiqaphela Malwandle ukuthi loya muzi loya wawugcwele iy'mbuzi eziningi, izimbuzi nesibaya sey'nkomo sasikhona, kodwa iy'nkomo zazingekho ziningi njengezimbuzi. Uthi ngathi mese sidlile nje sengisuthi, sathi sisabuka imuvi ngavele ngahlaselwa nje ubuthongo obusheshayo. Uyabona ubuthongo vele obukubambe nje ukuthi zwi ngci. Uthi ngalala. Uthi hayi nangempela ngalala. Uthi kuthe phakathi nobusuku uyacabanga ukuthi wayemncane ngaleso sikhathi akazi ukuthi kwakuyisikhathi sini. Makathi uyaphaphama phakathi nobusuku ulele ekamereni and ulele uyi-1, ubhuti wakhe akekho. Uthi uyazi-ke mawuphaphama ebuthongweni ugcine uyakhumbula ukuthi benginozibanibani kodwa manje ngingedwa la angimboni. Uthi hayi ngivuke-ke ngibhayize, ngihambe ngiphise umchamo, ngihambe ngiye e-bathroom ngifike ngichame, mangiqeda ukuchama ngiphume ngingene emakamereni ngihambe ngiyamqalaza, ngiyamfuna, ngicikisa amehlo ngisebuthongweni, ngiyamfuna ubhuti dololo. Uthi Malwandle ngimfune up to a point ukuthi ngize ngivule umnyango, angazi isibindi ngangisithathaphi, ngize ngivule umnyango ngiphume kusebusuku la kusemakhaya kodwa lo muzi muhle kuqhakazile kukhanya yonke indawo. Ngize ngiphume ngihambe ngize ngiyophumela esibayeni sezimbuzi. Mangithi ngiyafika ubhuti ukokobela imbuzi. Hayibo. Uthi ngivele ngithuke ngingazi noma ngiyaphupha ngoba phela angithi ngivuka ebuthongweni, ngingazi noma ngiyaphupha noma kwenzakalani. Ubhuti uqhoqhobele imbuzi. Uthi ngivele ngihlehle ngo-reverse ngihleze. Uthi nje kushwaqa iy'nwele mangibona lesi simo engisibonayo njengamanje. Uthi kuvele kushwaqa iy'nwele and lapho remember ukuthi ngithe lo muntu unabo 8-9 nasengqondweni yakhe akurekhodi ukuthi njengoba ubhuti eqhoqhobele imbuzi wenzani, because ingane mostly ayazi lutho ngalezi zinto ukuthi umuntu menza kanje usuke enzani. Uthi
ingqondo yami ibuya manje because phela as much as ngangikuleya age kodwa ngiyayikhumbula into eyenzeka. Ingqondo yami iyayikhumbula yonke le nto eyenzeka. So it's only now I got to realize ukuthi ubhuti wayelele wayelala imbuzi. Now ngoba sengimdala sengikhulile sengizibona izinto. Uthi ngahlehla kancane ngo-reverse, ngahlehla kancane ngo-reverse, uthi akangiboni. Ngahlehla kancane ngo-reverse, ngahlehla kancane ngo-reverse, ngaze ngayoma bude buduze nesibaya, kodwa ngama endaweni which is far enough ukuthi yena angangiboni, ibe sethunzini, mina ngibone yonke into ayenzayo lapho. Uthi makaqeda ubhuti le nto ayenzayo, wakhipha iduku elimhlophe ephaketheni, wazisula ngalo, maqedana wayibamba imbuzi live, uthi twist umqala imbuzi ebuka, wayitwist umqala azange azayigwaza, azange azayithi wayitwista nje umqala iphila yaze yathula imbuzi yathinya, wayidonsa wayihudula wayifaka mgodini thizeni, okusho ukuthi wasowumbiwe already. Uthi ngiyabona ngapho uphethe into engazi ukuthi iwukhamba like uyagoqoza kulolu khambo, uyakhuluma wasiwathela leyo nto leyo phezu kwembuzi, wathatha naleli duku leli kade ezisula ngalo, wajikijela lapha wagciba umgodi. Uthe mesegciba ngabaleka ngaphindela endlini-ke manje ngiyolala, angifuni angibone ukuthi ngibonile ukuthi kwenzakaleni. Wathi mangibuyela endlini ngazenza intelele ngalala, ngamuzwa engene ebuya. Mayengena ebuya wafika wangithatha wangiqukula embhedeni wangifaka emotweni wahamba nami saphindela ekhaya. Yena azange alale kuloya muzi loya. Uthi ngikhumbula kahle kuloya muzi azange asilale, safika ntambama nje yimi nje engafike lowo buthongo ngalala ngapha phakathi nobusuku ubhuti enza le mikhuba. Uthi hhayi-ke sahamba-ke saphindela ekhaya. Uthi hhayi-ke obviously-ke emotweni kumele ngabe ngiyalala ngoba phela ngiqutshulwe ngilele, so sekufanele ngiyilalise-ke. Kodwa-ke uthi ngoba ubuthongo buyisiqhwaga ngagcina ngizumekile ngoba ngabona nje sesifikile futhi ekhaya, sengilele embhedeni kama-ke manje ngaphaphama-ke. Hhayi-ke uthi-ke kusho ukuthi-ke ubhuti akazi ukuthi waqhubeka nokwenza lo mkhuba for how long. Kodwa uthi into ayisolayo, ubhuti wakhe uthwele and uthwele ngesithwalo sokulala ney'lwane. Uthi off late, kuthe mesengikhula nje sengila ko-15, 16 sengikhula sengihlakanipha, ubhuti nje wayelo muntu ongifundisa izinto, ngifundisa ukushayela, ngifundisa ukuhlinza, ukuthi uma ngabe kuhlatshiwe kwenziwa kanjani. Uthi wahamba ubhuti, kuthe mesengikhulakhulile nje, ubhuti waqala umkhuba wokuhlaba. Ubungapheli u-2 years ekhaya kungahlatshwanga, kungaginqwanga nje inkomo ezimbili ezintathu. Uthi ubungapheli nje 2 years kungaginqwanga ekhaya. Uthi I started counting from the age of 15. Ngiyakhumbula ehlaba ubhuti iy'nkomo eziwu-3 ngina-15. Emveni kwaloko waphinde wahlaba iy'nkomo about 4 nenqwaba yembuzi ngina-17. Emveni kwaloko kwahamba ubhuti wahlaba unyaka nonyaka. Kuthe mese kusuka lapho ngabona sengithene 18 manje, ngabona ubhuti sengazi ukuthi kukhona into aqala ngigrumele yona, ngoba njalo makakhuluma uyaye athi I must be prepared because ngelinye ilanga yena uzofa, and uma efa yena imina okufanele ngiqhubeke nokuthi ngithwale umndeni ngoba imina kuphela umntwana wesilisa okhona phakathi kwekhaya. Uthi kuloku-ke sena-17-ke sezothena 18 ngoba vele besekhula-ke sezongena ebudodeni, ubhuti wakhe into engazi ukuthi iyamdodisa nani, khuluma iy'ndaba ezi-serious naye. Uthi kulezi zinkomo lezi azihlabe esena-17, uthi ukhumbula kahle ukuthi wahlala phansi naye wamchazela ukuthi yabona njengoba ngihlaba le y'nkomo nje mfana wami ngiqinisa umnotho kwathini and into engiyenzayo ngenza kanje. Uthi yavele yakuklikha ingqondo yakhumbula ukuthi hayi man, ngiyakhumbula le nto engathi ukhamba ubhuti ayeyiphethe that day ngimbamba ekokobele imbuzi. Uthi-ke wamchazela ukuthi uyabona-ke mfana wami, masihlaba la ekhaya. Uthi-ke it has been a norm ukuthi each and every time ubhuti makahlaba besingayidli thina leya nyama, besidonsa ngendlebe, asidonsisise ukuthi le nyama engiyihlabayo angiyihlabeli mina. Anilambelanga nyama la ekhaya, angiqabuki inyama maniyifuna niyahamba noyithatha ebusha anytime, imali ngiyaninika. So uma ngihlabile ngicela ungelenzi ngisho iphutha lokuthi udle nje ngisho iqatha, ngisho elezoso elisuka yabona kule fresh ehlatshwa kukhishwa izibindi ithiwe hlwa emlilweni. Uthi akungabi ngisho nanephutha ukuthi umuntu wala ekhaya ayidle leya nyama. Uthi nje sasesijwayele ukuthi makahlabile ubhuti uyahlaba, yes, kodwa
akahlabelanga thina, kuzobizwa bonke abantu abendawo kube idili likaMkhipheni and uthi khona into eyayivele yenzeke emalwandle, utshwala babusuke bugayiwe ngalolo langa, uthi kwakugaya uma-ke. Uthi utshwala babusuke bugayiwe, loba butshwala loba buziphindaphinda. Uma wayethi mayehluza, uthole ukuthi uhluze ogomgomo yabona o-50 litre laba esihluzela kubona emakhaya bawo-50 litre laba beplastiki, abanye baba brown, uthole ukuthi abokhuni benziwe ngokhuni. Uthi uma wayethi mehluza esehluzile eqedile, uthole ukuthi uhluze mhlampe o-50 litre besiZulu mhlampe abawu-3. Kodwa eceleni kwalobo 2 litre besiZulu abawu-3 kuzobekwa abanye aba-empty ngoba kuyaziwa ukuthi lobu utshwala lobu mengabe sebila bukhuphuka buthi. Wayethi-ke ngesiZulu ma athi buvumile, athi hayi mfana wami ngendlela nje kuvele bukuvume ngawo utshwala mangabe uhlabile. Uthi babethi buvumile, kanti utshwala abuvumi ngoba buzivuma bona. Kuthiwa kwakunesitethile eyayingena lapha emgodini wotshwala, ibuphuze lo tshwala bonke ebusuku, the day before buzobila. Ngakusasa iphalaze, uma iphalaza bese iphalazela nakulezi ezinye amagomgomo a-empty abekiwe la. Avuke kuma ekuseni kuyabukhapha utshwala, buyakhaphuka, avuke-ke abukheke abuthulele ngapha-ke ngamanje buyakhuphuka buyanyuka utshwala. Okusho ukuthi kwakuyinto kabhuti-ke leyo. Uthi ingqikithi-ke yento engifuna uxwayise abantu ngayo malwandle, ngiyaqaphela. Uyabona ekhaya, njengoba sinamabhizinisi inqwaba nje kabhuti enjeyaya, uyabona labantu laba bendawo, especially abantu besilisa laba bendawo, abathanda izinto ofika bebamba beyeka betatazela kuthunywa bona kuthiwa usalapha, khipha lapha, donsa lapha, umhlwehlwe unjani. Uyabona labo bantu besilisa abathenjiweyo ukuthi yibona abasuke bezolekelela esibayeni makuhlatshiwe. Akekho noyedwa kubona ophilileyo in terms of ukukhuphuka ngekwempilo. Bonke imindeni yabo imasaphasapha, bonke bayahlupheka, and half of them bayizicashalala zakabhuti. Half of them bayizicashalala zakabhuti. Omunye useze wazaca wangakasimazi ukuthi umuncwayini uyaphephuka ngisho ehamba engazi ukuthi uzoqathaka afe manje. Kodwa nje akasuke emva kwabhuti, uwasha izimoto zikabhuti, uyinto egijima emva kwabhuti, washiwa uma wezingane uthi lo wabhuti waye-right nje ubaba womuzi owumnumzane, washiwa uma wezingane ngenxa yako lokuthi uthe nca kubhuti akasamnaki ngisho unkosikazi, uhleze egijima emva kwabhuti. Uthi-ke emalwandle nayi into, uyabona ubhuti uthi mangabe ehlabile, leza zinkomo makayihlaba, igazi lakhona liyakhulunyelwa. Igazi lakhona kunento ubhuti ayenzayo, uyalithatha ayoligqiba ngo-3 AM somewhere, and seke ngahamba naye eyoligqiba somewhere, abesethi meseligqibile nesikhumba sayo leya nkomo, abesethela leya nto ayithelayo. Engambona the first day kulowa muzi wakhe ongahlali umuntu kona engaya kona kwakanye ever since ngamazi ubhuti. So ngiyacela malwandle ukuthi uxwayise abantu ukuthi ake bayekele abantu lo mkhuba wokuhala, kuthiwe kunemicimbi kazibani kuhlatshwe iy'nkomo eziwu-4. Awazi nanokuthi izinkomo nezimbuzi zani lezi ezihlatshiwe. Na-ke wena lonqolonqolo uyagijima uyalandela, uyodla hamnca, uyohlafuna inyama ongayazi ukuthi eyani, ithelwe ngani, yakhulunyelwa ngani, iyakhifwa ngani, eyokuthini yona le nyama ehleli ihlatshwa. Awuyazi. Ngoba abanye abantu bahlaba nje bacola izilwane zabo zokuthwala, and njengoba benihlabele nina nidla nize nifinxe zamafinyilo, abayidli bona leya nyama. And njengoba bebhizi bedla le nyama, wonke iy'nhlanhla zabo namandla abo, yini kuthiwa yini, i-Lucky Star. Is it Lucky Star? Ngiyibiza kahle, ngicela ningi-correct ku-comment section ukuthi ibizwa ngani lento yakho ozalwa nayo ekuyiyona ekupha iy'nhlanhla nekunakekelayo, leya ngelosi yakho lo ozalwa nayo nje sitalo, eyenza ukuthi ubonakale ebantwini, eyenza ukuthi uphumelele empilweni. Angani nobizwa nge-Lucky Star noma yini, kodwa uthi useyabona namhlanje ukuthi ubhuti wakhe untshontsha iy'nhlanhla zabantu
ngokuthi ahlabe leza zinkomo azithele ngalento azithela ngayo, le mithi azithela ngayo, and then ekhaya sonke sidonse ngendlebe ukuthi singayidli. Uthi kangangokuthi ubhuti bekuthi kuhlatshiwe ekhaya kuxhwe ifika inyama khona yonke inhlobo yenyama thina singayidli leya nyama, and benza sure ukuthi mangabe ehlabile inyama iyadliwa yonke iyaphela same day, futhi ibiphela ngempela, iphele amathambo azathatha ayogqitshwa somewhere la igqitshwa khona kushisa athelwe ngomuthi kuphele kanjalo. Ngakusasa usuke sesithengele yethu inyama azoyilanda ebusha efresh. Mhlampe igusha nje azovela athi emadeni abasilungisele yona balikhathe vele-ke ekhaya inyama ithengwa kanjalo ngoba vele angithi ubhuti uney'mali unamabhusha. Uthi nje bekuba njalo nje, njalo. Uthi nje kodwa kubuhlungu even ngisho u-friend wami engikhule naye owumngani wami evakasha ekhaya e-right, ekhaya kubo be-right, ubaba wakhe nje e-right, sewaphenduka isicashalala sabhuti waze wayeka ngisho umsebenzi. Uphuphe ungambona ukuthi unjani, and loya muntu wayesebenza e-right ewuthisha. Akekho owaziyo ukuthi umsebenzi wamphelela kanjani, kodwa nje kwabonakala umsebenzi umphelela ngenxa yani yokuhamba udla izinyama ungazazi emzini yabantu ezihlatshiweyo, urhemncela, uyidla inyama uzuze uyibuthe uyithwale, ufuna ukuyithwala uhambe nayo. Awuyazi ukuthi njengoba uyithwala uhamba nayo uya nani kwakho. Uthe nje Malwandle, angiyithandi leya nto, and okuwesi ngiyabona ubhuti ukuthi kancane ngigurumela ukuthi kusho ukuthi mhlampe uyabona i-contract yakho ukuthi isizophela komele ngithathe over, and angiyifuni ngenhliziyo yami yonke. Njengoba ngifunda nje ngenza i-engineering, ngiyenze ngenkani i-engineering, ekhaya bathi kufanele ngenze i-accounting because kufanele ngithathe over amabhizinisi kube yimina engenza izinto zama-account. Angizithandi i-accounting, ngabatshela kahle ukuthi angifune accounting la nginayo kuma-subjects wami, kodwa ngabatshela kahle ukuthi angiyifuni, ukuthi ngoba ngafunda la engagcina khona ngifunda izifundo ezi-mixed up because I was confused. Ekhaya babengenza izinto eziningi ngesikhathi esi-one, ngaze ngagcina iy'fundo zami ezi-mixed up. Kodwa ngenhlanhla-ke leyo-ke i-maths yami yayigudi ne-physics. Uthi angazi ukuthi kwenzeka kanjani, ukuthi uyakwazi ukuthatha iy'fundo ezi-mixed up uze uyophuma ka-matric, into enjani leyo. Kodwa uthi wagcina-ke ekwazile ukuthi afune ukuyokwenza lento ethandwa yena, angayenzi lento ethandwa abantu basekhaya kubo. Uthi that's why ubhuti wakhe ahlala phansi naye amnikeza that good pep talk ukuthi you must be prepared, ukuthi ngelinye ilanga you'll take over. Uthi lo take over angikuzwa kahle ngoba sengiyabona ukuthi kwenzakalani la kuhambani la, and this is not something I'm prepared ukuthi mina ngiphile ngayo for the rest of my life. Phila ngamagazi abantu every day. Uthe nginiwonishe ukuthi yekelani ukuhambe niphuma ningena nidla izinyama ezihlatshiwe emzini wabantu ningazi ukuthi zihlatshelwe ini, nini umuntu uyahlaba abantu endaweni bajabula ukuthi bayodla inyama yamahhala ngoba becabanga ukuthi hhayi umfana wakazi bani vele unamabhusha, unezinyama, une-access enyama kalula. Kanti umuntu uthe nje nginitshele ukuthi be vigilant, ningahambe nidla nihamncela yonke into enihlangana nayo le, ngoba akumphuphe ekhaya amadoda aye-right, akumphuphe ngasekhaya. Yonke le mphupho izicashalalana zalapha kabhuti, eminye uyithola ilapha ebusha ithwala izinyama mekufika imoto, eminye uyithola ishanela amabala asemabhusha, eminye uyithola igeza izimoto zikabhuti. Uthi nje yeyi isono. Abantu ngisemncane engangibabona, obhuti engangibabona ngisemncane be-right sebephuphile nje ngenxa yokuthanda izinto zamahhala, badla inyama yasekhaya ekhulunyelwe, echelwe ngezinto lezi zezinyanga zabantu abathwele. Hhayi ngonixoxela ngelinye ilanga lami isitori siphelele ukuthi umfana loyo wangidlisa leyo nyama yembuzi yakubo, kwakuyimbuzi yani, nokuthi kwenzakalani phakathi kwethu emveni kokuba ngidle leyo nyama. Ngoba uyabona ngempela kubalulekile ukuba nomzali othandazayo. Kwasho ukuthi mina ngaqiniswa ekhaya. Umama wayekhuleka mfana, wayezile ukudla, abize ezakhe izingane, mina lo ngaphunyuka emgibeni, ebengigcushwele wona. Uye wangihlenga good night.